خلیل یک جو قوربانیین ماینین داعشەیە ئەو لەسەر ئالاوا کۆڵاندنە کار دەکە. چیرۆکە خلیل دەست پێ دەکە گو ئەو و هەڤانێ خوا وەک هەموو ڕۆژان لەسەر کارێ خوا بوون. دەما گو ماینێکە داعشێ بۆ وان دەتەقیە. هەڤالێ خلیل و 5 کەسێ دن هەموو مرن و خلیل جی هەردوو لنگên خوا دەردان. لێ دەردانە خلیل ji هەردوو لنگên خوا را نەبوو ئاستەنگ لە پێش بینەوەی بە ژیانێ را. ئەو دیسا بەگەریە لەسەر کارێ خوا. رحنا على شغلنا هم لسر کار بوو دما کو ام جبو بهین ودانێکی سەکنین ماینێکی داعشی چاندی بە من و هەواڵێکی من ڤەتەقیە من هەردوو لینگên خۆشی دەستان و هەواڵێ من مر دما کو ئامبولانس هاتیە مری دەرخە بە ئەندامên wî de teqiya و hemû mirin min ji bilê lîngên xwe hevalên xwe ji destan. خلیل د کارê xwe de bi kolandina wêraniyê li lingekî çekirî di min xaniyê wêrankirî de rast hatiye. Her wiha apekî Xelîl jî di gorên komî de kar dike gu ew jî li termekî bi lingekî çekirî rast hatiye û ji Xelîl re aniye. Li cem Xelîl niha du lingên çekirî hene. Lê Xelîl li hêviya aliyekî ye gu ve her du lingên çekirî ji wî re siwar kin. Dema ku min di wêraniyê de kar dikir ez li lingekê çekirî rast hatim. Li cem min du ling hene. Ez dechim serdana rêxistinên mirovî dikim. Lê ji ber ku bêpareyê li rewişa min nanêrin. Ez hewceyê lingên çekirê me. Lê kes harîkariya min nake. Xelîl tu astangiyan di karê xwe de nabîne. Lê ew dibêje hebûna lingan hewceya wî bi kesekî nahêle û dê karê wî hêsan bike. Yani şogli nizamî. Lê çunke astengê dema ku ez dechim sermekîne derdikevin ku lingên min nebin wê kar li min hesan bibe. Ez bû salekî bi vê awayî kar dikim. Hejmara ên ling û destên xwe bi mayînên Daişê derdidin rojane bilind dibe. Lê tunebûna destekê ji rêxistinên di vî walî de kar dikin rewşa Xelîl û ên weke wî ne hêsan kirin. Rêberkol û dengê Amerîka, Ṛەققە.